Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Көрүп алыңыздар, бул жерде биз азыр Максат айылы менен Арка айылынын ортосунда турабыз. Борбордук, Бул жакта элдик көзөмөл, урматтуу мекендештер. Ел өзү көзөмөл деп атат экен, биз өзүбүз азыр көрүп калып токтодук. Ушул акаларыбызга, ушул агаларыбызга, ушул жердештерибизге баардыгына Алла разы болсун. Бизнесмендердин жана башкалардын бүт буларды азыр коноктор текшеребиз дешти. Az tekşersinçi. Сурап атасыздар да, мына айдоочулардан. Сиздер ким мага бир-эки ким старшы? Başı 4 ayılın yigitleri. Yaştık, dostuk, arka bir. Bir adam borborduktan bardığı jıyılıp, aktivite batı turup, zaten kelgen kontrabanda uya bir ana qatar uyada TV'de bütün gap o'tatki, mana shundan o'rtadan chiqib ketayotadi ekan. Bo'ldi bana kontrabanda. Bizda unaqa narsa yo'q. Men 4 ayılda bu yigitlar turib, chiqqanni to'samiz. Hech narsa o'tkazishga harakat qilamiz. O'tkazmaslikka. Shuni mana turib, mana Assalamualaikum. Kırgızstanlıklar, Allah razı olsun, kim jardan berip жаткандарга. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mana bizdagi özübüz 4 ayıldan elleri özübüzçe mana şu kontrabandаны toktatish uchun mana shu kunda tuni chetda turabız. Ama borborluk tuğanlarımız çıkıp kunda ekte очередь менен 4 ayıldan adamları kunda turabız mana chetda. Ki qaysı maşın ötpösün tosup жатабыз да. Түшүнүктүү. Harakat qilamiz. Неме, алар мен силерге суроо берейин. Мындай суроого туура түшүнүңүздөр. Мындай эл сиздерди түшүнүп атабы ошол алып келгендер, мындандай эми карапайым калк түшүнүшү мүмкүн. Белки контрабанда алып келип аткандар сиздерге эмне жооп, мындай сиздер кандай нерселер менен мындай чагылып атасыздар азырчы? Ситуация кандай? Situatsiya Allah'a şükür 4 ayıl bir bo'lib turib, harakat qilmagan jabr ko'rdik. Tojikistonda jabr ko'rdik. Shunga hozir harakat qilib turib, mana shu Tojikistonda bizga shu narsa bo'lsin, mana spetsial provokatsiya bo'lsin, bizni bir-birimizga uyushtirib qo'ysin deb, biz o'zimiz mana shundan turib ichkaridan past-pastdan hech narsa olib turib, o'zimizning elimiz narsasi keyin jetadi, mulkimiz jetadi bizniki. Shuni harakat qilamiz, u yerdan muomala qilib turib, tovar оборот bo'lmasin deb. Shuni narsa bo'lsin deb. Hozir qilib berib turamiz. Elder yaxshi tushunib ele qolgan. Bardığını tosup, jengil maşinlardı da tosup, çoğun maşinlardı da tosup ko'rib жатабыз. Anan hozircha Sprinter, Kamaz hech qanday o'tmay жатат. Kontrabanda Sizlerge anday mындай to'sqoqlik bo'l elek bak. Anda uçurup kaptallı lekin birinchi kuni bo'lgan. Bo'lgan. Birinchi kuni turgan baldardı jana organdan gelip, jana başkalar gelip üzüçü olgan biz olup kaldık da. Çakırıp anan oğa da düşüründürgemiz. El menensin de, el menen. Значит, bizim baldardı çakırıp bak. Bizim balдар kontrabanda uçlasa Surak'a çakırdı balardı. Surak alıp gitti de. Biz uqtuk ana işe. Anan olarda çakırıp şöyle düşündürüp koyduk. El menensin de el menen. Baldardı çakırıp bak. Если biz kontrabanda uçlasak, şöyle daha çakırıp anan baldarga salıp bereriz. Ortalıkta çekti. Alardın işini sizler kılıp otasınlar. Mınдай aytkанда. To'ra түшүндүңбү? To'ra. Sizler өрт чыгар, мында пожарды болбосун деп алдын ала аракет кылып атасыздар да. После пожар эмес. Onday. Onday, ой ошондой. Түшүнүк ошондой болот. Жана улардын онудан эмес, уларга жардам болуп чыгып атабыз жана. Улар өзүнүн иши көп. Улар азыр ушул порядканы келтирип үчүн улар өзү менен иши азыр занят. Диштан калса, шуну жардам болуп, элдер балдары жыгылып, жардамга чыгып туруп, өзүбүз ана кылып атабыз да. Biz eğer uçlasak, biz bir gana özümüz seçmeyiz de. Organ Ayıl bir var, ayıl hükümet var, Yaşlar var, elleri var. Oşularda çıkırıp okşu. Hatta yemeler var. Samasut emas, şu organlar. Organ adamlar, oşularda geçiyor. Misal üçün, жергиликтүү кеңештен, misal üçün, айылдык кеңештен. Ар бир айылдан 6 айдан шайланган болсо, бардыгы талкуу кылып, чечим чыгарып берди элдик, өкмөт бардыгычы. Түшүнүктүү.
Bardığı menen süйлöşüp sizler kesip değişip anan keyin uşul жерде очередь бардыгы силерди билет. Түшүнүктүү. Мен мисалы сырттан келдим дейли. Мен ушундай спринтердин айдап келдим. Мен ошолордун жооп катары. Ошолорго сиздерди азыр түз эфирден көрүп атат көпчүлүгү. Кайрылуу жасап койбойсуздарбы? Сиздер алар чтобы бул жерге келип жабыркап калбас үчүн, алдын ала билиш үчүн эмне кайрылуу жасап коесуздар? Кантесиздер? Эмне деп айтасыздар? Biz aytadigan so'zimiz shuki, tojik turg'anlar bilan yaxshi ish bo'lmadi hozir. O'shaning uchun biz Qirg'izistonga qayrilamiz, biznesmenlarga yuk olib kelmasin bu tomondan. Tushunibdi. Biz ham harakat qilamizki, bu tomondan yuk chiqarmaymiz. Bundan bag'iga toki zamon tinch bo'lmas ekan, biz yoshlar mana shu 4 ayillikka 4 ayildan hech qanaqa yuk chiqmaydi. Bravo. Biz 24 soat turamiz. Hurmatli mekandeshlar, tushunibdi bo'lish uchun kimde kim Bishkekten chiqabi, Oshdan chiqabi, Tojikistondan juk olib o'tam, juk olib chiqam deb oldin ala niyat qilib kelsangizlar, ушул sizlarni ko'zib turishadi. Hurmatli mekandeshlar, oldin ala ушулга sizlar barbаңыздар. Oldin ala ko'rdingizlar, o'zlari aytib o'tadi, uvara bo'lib qolbаңыздар. Bankrot bo'lib qolbаңыздар, oldin ala tushuntiruv ishlarini uşular sizlarga namusga keleli kishini. Biraz namusga keleli. Biraz bo'lsa da uşul 4 ayıl 5 ayıl jabırqadi. Hurmatli biznesmenler, uşularga көмөктөшүп болчу, жардам береличи. Буларга үстүнөн наез жасаганды көрүп аттык. Жана башкалар кылып атат. Силерге ушулар жардам берип атат. Чоңдор жана башкалар, бизнесмендер бардыгы. Угуп коюңуздар, билип коюңуздар. Арка айылында биз жанакы күн 30 апрель күнү эсептеп кеткенбиз. 8 автозаправка күйдү деп айтып атасыздар. Biz 28'di tartıp sizlerge çıkarıp bergenbiz. 28 zapravka biznesmenler zapravkalar kuygun. Büt kontrabandanın zapravkalar oşol жерде турат арка айылында. Ошонун артынан көпчүлүк ушул ситуация болду. Арттан карап, не болуп калды? Biz азыр түз эфирге чыктык. Кимде Facebook болсо, Bo'ldi. Tojikistondan juk chiqsa ушул жол менен кетет да. Bizde bir ele yol var. Kazakistan'dan çıksa şu yol menen barat, Batkent'e barat. Азыр буяка кеткен маршруттарды токтотуп атасыңарбы? To'xta, ikki jaqqa ketib. Эки жак тең токтотасыздар. Evet, Batkent'e çeyin tozat da. Bizden ötken keyin daha ballar var. Başka ayılda ballar var. Ular da tozat. Batkent'e daha tozat. Өтөлбөй. Кармагандарды не кылып атасыңар? Товарларын. Elge salabız. Эл кандай чечим чыгарып атат ушул? Буга чейин кармалгандарды. Yani elge barıp салсагынан өзлөрүнө. Анан баягы тааныш билиш болуп да чечилип кетпейби деген суроодо. Турган урок тааныш билиш жок. Жок, ояка барганда Жок, ондай да. Болбоду, а? Эл өзүлөрү чечишип алат. түшүнүктүү. İyi sizlerge akalar. Rahmat. Aman bo'linglar. Sağ olun. Amcam. Hala.